Carbino Autonomous Council nominated MSc ake hai Dr. Mongberong P je APSLC tum re-election tunang ji pura ta phan anu tin ara ta phan sabe kachong thui kusila solam putha ko pi putun jinang litum ini dak richo hidi langkara constituency so long ikin mai ni wan labang so awareness program long dadu ko ifandang tum ningarong pinangyang lo langkara rat kan bangsa lapen adun tunang litum press tunang karjo lam tengket mili datu ya jose thego Dr. Mongberong P nominated MSc alang litum EPSLC अपन delegation के वंचे re-election के लगे propaganda को begini re-election के लिए तुम propaganda को kali kalang के लगे रात तुम से चीनी है lapen alang liyong si details nili तुम EPSLC तुम के claim के दाम lahai nang lang dun pamme busan de alang chini der je polo non ke alang ke ihin party dun hoy a congress long dun hoy a CPML dun hoy a HSDP dun hoy non bang e BJP long si nominated si kani dun mati amasi lahai details abang nang chini dun der alam bang ke lahen lo je EPSLC pen bom lo sik schedule angkang arlo paragraph 20 teng pen ke ladak ilitum han mithang election ka conduct aja kong a rules ka semar je aja kong do conduct of election a rules ka semar je aja kong to edlo labang so a rules ka semar me de council tum ke dam tang forward a 1952 pen non one ka semar me de labang so posin ilitum ala ladak council lo mangke panchayat tum election and bi panchayat election pen ke state election commission panchayat election han ki bijot a commission atum bangke sik sidul angkang arlo ke nang biung e bisindu rar pana than bomlo ama alang libang nang arji dunde det nildum anajirting awareness ki pi bangke wrong asor bangke non awareness dulo alang li son doctor qualification MBBS ke tangta qualified amone de bangsi non bangke alang li thang ta awareness avede constitution apu thak bangke alang li tumpulo BJP RSS tum ke constitution mani opu son sili tum hanang epu majidi APSLC tum mangalang li tumpen lid muchot lo athema ladak sik sidul angkang arlo state election commission atum election nang bibu bor ide la bangke lage constitution karkan lo ke la solam nili tum hande lo ranapan pachini de lo hande ran chota takalilang honorable Guwahati High Court longta PIL itum idam de lo hearing the non batai thom bagda to non August 24 ta hearing la sukut tak doko la anil tum claim era pita alang li bangke against the constitution bisil manang pula la si alang li bangsi kachini nelo la sinil tum magu hak lo